Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Miras dersimizni devam etemiz. Sizin bilen uzman derslerde miras aluvchilarning yartı mirasni aluvchilarini, 4'ten birin aluvchilarini, 8'den birin aluvchilarini hem 3'ten birin aluvchilarini ko'rib ketdik. Bularni endi yarar qabatlab turmaymiz. Tilegen kişiler mana şu ülüşlerini kimler alganlığın bilirge tilegen kişiler bizning uzman derstagi videolarını ko'ray olalar. Bugün inşallah Allah Teala'nın yardımı bilen köçebiz mana şu ülüşke. Bu nindi ülüş? 3'ten 2 ülüşü. Göresiz mana bunda ko'rinib tura. Bu köbülüş mü yok mu? Bu big köbülüş. Bunda birgine ülüş kola. Kalgan aluşularga indi. Bu ülüşke cemaat 4 kişi iye bulala. 4. Mana şunda ok isibizde kaldırıyık. Malның 3'ten 2 ülüşün aluşular alar 4 ev. Mana cemaat biz mana anlar için kiri eylenip qaytarga tegishli biz eng birinchi ülüşke. Mana bu nindi ülüş bu? Yartısı. Mana agar da siz yartı malni kimler alganlığın yaxshilab öğrengen bolsanız, umuman algan vaqtda men sizga qabatlab aytam, mana bu ülüşlerini yaxshilab öğrenip bitirmiçe aldığı temalarga köçerge bütünlüğe kerekmi. Çünkü bu farzlar. Bütün şartları bilen bizge onu öğrenirge kerek. Mana eli biz egzaminde uzdurib alırız inşallah. Kimgen indi bilet elekse, şuşa bilet bilen indi tekşirge üze bizning bilimimizni. Mana şuşa farzlarını mana 2'den birin kimler ola? İri, kızı, ulının kızı, apası, etisinden bulgan apası. Her birisinin özünün şartı var. Şolay bit. Mana bu 2'den birin hazır kimler alganlığın siz yaxşı bilseniz şartları bilen. Mana bu 3'ten 2 ilişni aluvchilarni öğrengen vaqtda bizge big jingil bula. Çünkü 3'ten 2'sin aluvchilar alar beyli yartısın aluvchilar bilen. Anlaşıldı mı? Mana yartı malını birinci çıratta kim ala dedik? İri. Biz bunda irin çırp kaldırabız. Çünkü 3'ten 2'sin aluvchilar orasında iri yok. Bunda 4 kine. Mana yartı malını aluvchilar anda kızı idi, ulının kızı idi. Anlarsın apası bir tuğan apası idi. Hem etisinden bulgan apası idi. Şartlarında bilemiz. Lakin bunda nersegine üzgere. Min gadileştirige tilim bana. Min tugul onda gadileşken indi o. Manda üzgere nerse birgine bir. Manda kübeyegine kirisince. Mesela kız yartı malını nice şart bilen alala? 2 şart bilendiririz. Birinci şart neydi? Üzegine bulurga tiyiş. Nerse degen söz ol üzegine? Yok. 2 kız tügül. Birgine kız. İkincisi onun abi inisi bulmaska tiyiş. Mugassib. Evet. Mugassib bulmaska tiyiş. Mında cemaat üzgere nerse? Mında kızlar kübev bulurga tiyişli. 3'ten 2'ni alır için 2 kız yeki kübrek bulurga tiyiş. Hem şu ikinci şart şul keliş kola. Onun mugassib bulmaska tiyiş. Mugassibi bulsa indi şulay yok 3'ten 2'ni almay. Demek yazabız bulay ettirip yazabız. Birinci miras malının 3'ten 2 ilişini aluvchilar alar. Bulay
Kızları deyip yazırga kirek. Kızları. Yartısını aluvchilar, onda birgina kız edi, şolay beyt. Amanda kızları. Qaysı kız eyte? Köp neçe sandan başlana? 2 kız bolsa, şu şart ütele. Anlaşıldı mı? 2 kız bolsa, şu şart ütele. Kızları. Demek, kızları degeç. 2 yeki kübrek. Gailede 2 kız kalsa, alar malının 3'ten 2 ilişini alalar. Lakin hali ikinci şartı var anın. İkinci şart. Mugassib bulmaska tiyiş. Mugassib ol kız bilen bir tuğan abisi yaki enisi bulmaska tiyiş. Bunda kızları degen vakitte meyitning üzünün kızları turunda söz bora. Yani kızlıkka algan kızlar tügül, değil mi? Üzünün kızları turunda söz bora. Mugassib ol şuşa kız bilen bir derecede bulgan ir tuğan. Anlaşıldı? Mana şu ir tuğanı bulmagan uçrakta abisi mi olanın enisi mi mugassib bulmaska tiyiş degen mene mında. İhtibar iterge kerek. Bulmaska tiyiş. Mana hazır bunlarga misal keltirip qarayбыз. Meyit. Bir kişi meyit buldu. 2 kızı kaldı. Hem kaldı abzısı meyitning. Meyitning abzısı. Abzısı degen söz dede. Dede ol etisinin abisi bula. Abzısı. 2 kızı meyitning, mında meyit. Meyitning 2 kızı kalgan. Hem abzısı. Qarayбыз, cemaat, mında qarayбыз. İhtibar. Şartlar. Üteldi mi şartlar mında? Kızları 2 mi yok mu? Köbrek mi? 2 mi? 2 bolsa da 3 bolsa da indi. 2 dip yazdık. Kimde köp demegey mi? 2 kız. Hem abzısı ol mugassib mi yok mu? Yo, mugassib tugul. Ol kalganın aluvchi. Mene mında hazır bulay ettiremiz. 2 kızı demek bu uçrakta 3'ten 2 ilişini alalar da abzısı indi kalganın alatırgan bulamında bir iliş. 3'ten 2 ilişin. Mında mene bir iliş demek abzısına kala. 3'ten 1'i debi. Yok, 3'ten 1'i ne debi etmeyiz. Çünkü 3'ten 1'i demegen anda Allah Teala. Kalganın alıçılar degen. Bulay bizning uyubuz bilen, yechindip da kalganı 3'ten 1'i hem kalganın aldı. Abzısı aldı kalganın. Mene mında K harfi deyip koyabız. Hem mında indi meseleni hazır şişken vakitte mında meselenin asılı nerse? Meselenin asılı 3. Ot 3'ni 3'ge mında indi 2 bula. Mında 2 iliş. Yani 2 iliş mında kaldı 1 iliş. 1 ilişi abzısına 2 kızı bölüşeler 3'ten 2'sin, malının 3'ten 2'sin. Şartlar üteldi. Eğer hazır kızları orunda birgine kız bulsa şart ütelmi. Eğer mugassibi bulsa mında 2 kızı da meyitinin ulu bulsa, şulay yok şart ütelmi. Bunun için demek nerse 2 şartta ütelerge tiyiş. 2 şartta şulay yok ütelerge tiyiş bula. Sıravlar yoktur. Mında anlaşılay beyt. Anlaşılamında gadigine. Bunu
Hazır indi mınсын sirtem. Mınsı anlaşılgandır. Videonu артқа ilendirip karıga bola. Egerde anlaşılmagan bolsa. Demek kızları buldu. Bu birinchisi buldu indi. Hazır kile улының kızları dep kile. Biz bit irengen edik yartсын alучыларны улының kızı debeymi? Bir idan da bir. Şart bir. Әмінда улының kızları. İhtibar eterge kerek, kızının kızları tögel. Bu ikinci bulmadı. Men ikinci deyip, onun iki şartını yazdım şolay. İki şart. Улының kızları. Улының kızları. Yani içten ikini alучылар алар. Şolay yok. Улының meyitning ulu var. Улының kızları alala. Bu uçrakta demek meyitning ulu indi ülgen bula. Улының kızları bula. Demek bunda istettirge kerek. Mine kızları degenni. Demek köplik san. Şolay yok. Meyitning улының kızları şolay yok iki. Яки ikiden köbürek bularga tiyişli. Şol uçrakta alalar içten ikisin. Улының kızları neçe şart bilen ala? Neçe şart bilen ala deyip öylesiz? 3 şart bilen. Eye 3 şart. Ol nek şol, mine yartsan aluşular şekilli. Lakin anda nerse özgere köp bula. Köp bularga tiyiş. Улының kızları köp bularga tiyiş. Demek, hazır siz mine bu yartsan aluşularını koruyorsunuz da, улының kızları birinci şart, ol A dep koyabız, yok ise botalasız. Улының kızları köbev bularga tiyiş. B. Anları muğassib bulmaska tiyiş. Muğassib bulmaska tiyiş. Muğassib bulmaska tiyiş. Muğassib ne? Indi biz bilemiz hazır kim ekenligini ayıp. Muğassib ol birük derecede bulgan kızның. Bu uçrakta kim bula indi muğassibanın? Улының kızı ol bitinde vunuçka şolay bit. Mine deme onun vunugu muğassib bula ol vakıtta. Muğassib. Muğassib bulmaska tiyiş. Hem üçüncü şart neydi? Üzerinden meyitning mine şuşu ınığından isterek bolası bulmaska tiyiş. Yani ulu yaki kızı bulmaska tiyiş anın için. Anlaşıldı mı? Mine Eye. Balaları bulmaska tiyiş. Yani mine улының kızları olar vunuçkular, anıklar. Anıklarga hatli baştan kim bula? Anıklar nerseden başka bulmay? Senin balаңнан başka bulmay bit. Demek şoşu ınıklardan üstünrek onun ulları bulmaska tiyiş. Ulu yaki kızı bulmaska tiyişli. Ulu yaki kızı bulduken şolay yok. Mine улының kızları içten iki ilişini alalmay. Yani mine bulay üstünrek dip yazırga kerek. Üstünrek bulgan balaları bulmaska tiyiş. Köbev bularga tiyiş. Bik mühim. Улының birgine kızı bulsa, üçten ikini alalmay. Muğassib bulmaska tiyiş onun için. Balaları bulmaska tiyiş. Meyitning üzünün tupturu balaları bulmaska tiyiş. Balaları bulsa indi ınıklarına ol vakıtta birinse de elekmey turgan bula.
Çünkü en birinci çırak. Bütünlüğe alalım. Bütünlüğe alalım turgan bolalar. Çünkü eğer özüңнең улың булды икән, яки улың, яки кызың булды икән, алар гына ала. Аныкларыңа булмый ул вакытта. Аңлашыламы? Менә бу шулай. Мисал, менә хәзер инде сез мисалны үзегездә яза аласыз. Мәсәлән, улының ике кызы. Ни өчен без монда ике оныгы дип язмыйбыз, мәсәлән? Ник язмыйбыз ике оныгы дип? Чөнки оныгы дигәч кеше бутала. Гарәп телендә дә онык дигән сүз бар. Ләкин ул кешене буталчыкка кертергә мөмкин. Шуның өчен без бит монда улының кызлары дидек, әйме? Кызының кызлары бөтенләй варис була алмый берничектә. Шуның өчен улының кызлары. Менә улының ике кызы калган. Һәм калган абзыйсы. Улының ике кызы калган. Һәм абзыйсы. Менә хәзер шушы менә бу мәсьәлә. Менә бу мәсьәлә. Улының ике кызы. Карыйбыз. Мисалларны, шартларны карыйбыз. Көбәүме алар монда? Көбәү. Мугассибы бармы? Мугассибы юк. Мугассиб монда кем? Менә монда менә әйтик, монда улының улы. Менә улының улы, әйбит, улының улы. Улының ике кызына мугассиб була. Аңлашылдымы? Без моны сызабыз. Алар чөнки алар булмаска тиеш эштән икән алыр өчен. Булмасын түгел. Булмасын түгел. Алар чынлап та юк. Юк дип саныйк. Саныйбыз, шулай санарга кирәк. Демәк, улының ике кызы калган, мугассибы юк. Балалары булмаска тиеш. Мәйтнең монда бармы улы яки кызы? Менә дип язык әле менә монда. Мәсәлән, мәйтнең кызы дип языйк. Менә кызы булды. Все битте, булар эштән икене ала алмый хәзер. Шуның өчен аны да сызабыз. Улының ике кызы. Беренче шарт. Көбәү булырга тиеш. Икәү күп дип санала. Мугассибы юк. Ягъни улының улы юк. Балалары булмаска тиеш. Ягъни кызы яки улы юк. Хәзер шартлар үтәлдеме? Шартлар үтәлде. Шушы кызларга эчтән икелеше булды. Абзыйсына булды калганы. Монда менә шушылай. Буларга ике элеш, монарга абзыйсына бер элеш калды. Менә шулай иттереп малны бөлештеләр. Димәк, әгәр дә шушы мәсьәләдә менә шу шартлар үтәлгән булса, менә шулай иттереп шушы рәвешчә мал бүленә. Югыйсә, әгәр менә монда улының улы булды икән, монда инде хәзер икенче шарт үтәлмәде. В любом случае, ничек кенә булмасын, эштән икене ала алмыйлар хәзер. Яки кызы булса да шулай ук, кызы инде монда бу очракта яртысын ала. Без аны уздык. Һәм инде улының ике кызы инде эштән икесен ала алмый ул вакытта. Ансы инде алтыдан бире, ягъни киләсе ансы дәресләрдә узарга кирәк. Бүтән цифрлар белән әле буталмыйбыз дип әйтергә кирәк. Аңлашылды. Димәк, улының кызлары 3 шарт белән алаларымы? Булды. Моның да хәзер менә бу мисалны шулай күрсәтәм, бу мәсьәләне. Һәм алга таба китәбез. Улының кызлары. Димәк, кызлары ничә шарт белән ала? 2 шарт. Улының кызлары 3 шарт белән яздык аларны һәм мәсьәләләрен дә карап киттек. Өченче
Üçüncü kim? Üçüncü? Mine dürüst. Hazır indi siz barısında yüzünüzü çamalaysınız. Demek bunda malının işten iki ülüşünü alışılar barısı da köplük sanda kelirge tiyiş. Şulay bit. Meyitinin bir tuğan apaları. Bunda indi bitinirse meyitinin deyip atalarga. Meyitinin kızları, meyitinin oğlanın kızları, meyitinin bir tuğan apaları. İki yoki ikiden köpürek deyip yazıp turmaymiz endi, bilemiz. İki köpke kire turgan son, iki miras malını bilgen vaqtda köp deyip sanala ikev, hem köpürek anda. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, hıt 100 bulsun. Mine şuşulay. Bir tuğan apaları. Olalar üçten iki ilişini 4 şart bilen. 4 şart. Условия. Mine şuna göre bilirge kerek. Mine buların hadi biz bitinisinde yazıp kına çıkar edik de kızları, oğlanın kızları bir tuğan apaları hem etisinden bulgan apaları eşitten ikini alalar deyip yazsan istek oldurga jengil bolar edi. Lakin şartları var bitinisinin. Şulay bit indi. Tırmışta gül şart bilen bizge nersedir şartlarga boysunup bit. Yaşarga bit indi gel. Mında Allah Teala şulay şartların koygan. Bir tuğan apaları 4 şart bilen ala. Mında hazır biz şuşu şartlarını ninde şartlar eken deyip aptırap tırıga tiyiş tügel. Mine mında oğlanın kızları 3 şart bilen aldı mı? Mine şol şartlarını yazabız. Şu şartların içini. Yani hazır yanıdan yazıp durmayayım. Nek şol şartlar. Lakin 4. şart istele. 4. şart istele. Neydi şart? Yazıp durgan mı yok mu? 1, 2, 3, 4, 5, 4 deyip. 4-sini yazabız ya mı? Lakin siz indi bu olması için yanıdan yazığız siz hani. Orun kaldırırız da. Orun kaldırıp yazığız. Bunda demek birinci bulay A. Bunu bulay tirebizde. Mine şuşulay B'ni yazdık. V'ni yazdık. Mine oğlanın kızları kelgen şartlar, 3 şart. Hem bunda hazır G kile. Nindi şartanda? Mine bu karagız 2'den birini alıçılarını. Etisi, yeki etisinin etisi bulmaska tiyiş. Etisi, yeki etisinin etisi asıl deyip atala. Bulmaska tiyiş. Karagı etisi, yeki etisinin etisi bulmaska tiyiş. Ne için biz bunda babası demedik? Etisinin etisi babası bitindi o. Yeki babası deyip nik yazmadık koysuğuz ayta. Babay bit. İki yaktan da bulurga mümkün. Bunda birincikte enisinin etisi varis bulalmay. Şunun için biz onu yoksa bilirge tiyiş. Şuna göre miras gıyliminde nek şulay deyip eytile. Ulanın oğlu, ulanın kızı deyip eytile. Etisinin etisi deyip eytile. Anlaşılsın için. Etisi yeki etisinin men bunda ezrek. Etisinin etisi bulmaska tiyiş. Onun için. Misal bir tuğan apası meyitinin bir tuğan apası kalgan abızısı kalgan etisi kalgan
Менә мирас алучылар шулар гына. Теге 25 варисның варислар арасында өчәү генә. Карагыз, җәмәгать, башны эшләтер өчен бу. Шартлар. Беренче шарт үтәлгәнме? Бер туган апасы. Үтәлмәде. Абзыйсы, мөгасибе бармы? Юк. Мөгасибе кем аның бер туган апасының? Ягез әле? Бер туган апасының мөгасибе кем? Аның белән бергә мирасны алучы, бөлешүче. Әйе, бер туган абыйсы. Бер туган апасының апасы белән бер туган абыйсы. Менә әгәр ул булса, мөгасиб була. Мөгасибе бармы? Мөгасибе юк. Ягъни монда беренче шарт үтәлмәде. Абзыйсы мөгасиб түгел. Әтисе яки әтисенең әтисе булмаска тиеш. Әтисе бармы? Әтисе бар. Шартлар үтәлмәй. Әтисе аның өчен булмаска тиеш. Монда бер генә дигән. Әйтәбез, монда 3 бер туган апасы яки 2 булсын. Хәзер җавап бирегез. Шартлар үтәлдеме 4-се? Алар күбәүме? Күбәү. Беренче. Икенчесе, мөгасибе бармы? Мөгасибе юк. Аннарсын. Мәетнең балалары бармы? Мәетнең балалары юк. Аннары әтисе яки әтисенең әтисе бармы? Юк. Менә шул очракта, менә шу бер туган апаларына, монда апалары була инде, 2 бер туган апалары. 2 бер туган апалары. Менә бу очракта инде алар алалар 3-тән 2 өлешне, һәм шулай абзыйсына инде монда калганы була. Димәк, монда 2 өлеш, монда 1 өлеш. Менә шулай иттереп малны бөлешәләр. Әгәр менә монда хәзер бер туган абыйсы булса, менә монда бер туган абыйсы, шарт үтәлми, һәм алар 3-тән 2 өлешне ала алмыйлар. Менә шу апалары ала алмыйлар. Яки әтисе булса, әнисе булса, нишләй әнисе булса? Әгәр менә монда әнисе булса, 3 бер туган апалары 3-тән 2-не алалармы? Алалар. Чөнки монда нәрсә дидек? 4-нче шарт әтисе яки әтисенең әтисе булмаска тиеш. Яки монда әтисе бар. Юк, әтисе юк. Монда әтисенең әтисе бар. Шулай ук әтисенең әтисе булган очракта да бер туган апалары 3-тән 2-не ала алмый. Гомумән алар бернәрсә дә ала алмый торган булалар. Бөтен мал әтиләренә күчә яки әтисенең әтиләренә күчә мал. Бөтен калган мал шулай күчә. Аңлашылды. Кот-кот кабатларга кирәк аларны. Әле без аларны Аллаһ теләсә кот-кот кабатларбыз. Ул бер тапкыр аңлаттың да булды түгел. Чөнки бер тапкыр йөреп узасың, чирәм таптала, икенче тапкыр йөреп узгач, тагы чирәм күбрәк таптала, өченче тапкыр узасың, инде бер заманны карыйсың такырая. Кәҗә сукмагы диләр бит әле. Менә шуннан соң шул сукмактан йөри башлыйсың аннар. Менә бусы да булды безнең хәзер. Һәм безнең 4-нче кеше. 4-нче кеше. Кем 4-нче кеше? Әтиңнән единокровные сестры. Әтиңнән булган апалары. Әтиңнән булган апалары, апасы түгел, апалары. Менә хәзер 5 шартлыга килеп җиттек без.
5 şart. Etisinden bulayındı. Etiğinden tugul, etisinden. Şola bit. Etisinden. Eti. Etisinden. Bulgan apaları. Единокровные сестры. 5 şart bilen alalar. 5 şartqa 5-şisini biz öğrenemiz hazır. Çünkü 4 şart bir tuğan apalarına kagılgan 4 şart kire. 5-şisini öğrenirge tiyişli bulabız. 5-şisini indi şart. Buna hazır. Birincisi, eydegiz, birincisinden başlayıp yanadan. Kabatlap, yanadan başlayız. Kübev. Kübev bulu. Kübev bulu. B. İkinci şart. Mugassibi bulmasqa tiyiş. Mugassib bulmav. Mugassib bulmav. Tak, mugassib etiğinden bulgan apalarının kara güzelminde yazıdan tuktap. Etisinden bulgan apalarının mugassibi kim? Şolay yok etiğinden bulgan abiların mugassib bulalar. Anlaşıldı mı? Mugassib bulmav. Bunları enileri demek. Endi abilar, bratlar iyi. Demek mugassib bu uçrakta единокровный apanlarının единокровный bratların, единокровный bratların alarının mugassibleri bula. Mine, mesela senin var etiğinden bulgan apan. O senin единокровная sestra. Anlaşıldı? Onun mugassibi senin единокровный bratın onun mugassibi bula. Yani bir derecede bulurga tiyiş. Mugassib bulmav. Üçüncü şart. Balaları. Meyitinin balaları bulmav. Dip ezaminde bulmav. Bulmav. Tak. G. Etisi ki etisinin etisi bulmav. Yani bulmasqa tiyiş anın için. Bu etisinden bulgan apaları 3'ten 2'ni alu şartı. Mine 4-incisi buldu hazır. Hem 5-incisi BVG'de. Bu 5-incisi bula. Bir tuğan abi apaları, meyitinin bir tuğan abi apaları bulmasqa tiyiş. Bir tuğan abi apalar kim bula o? Niçik bula? Etiğiz de bir, eniğiz de bir. Bularının bit, bu bit, senin apanlar bolsa da etiğinden ne apanlar? Mında eğer de 5-ci şart ütelmese, meyitinin bir tuğan abi apaları bolsa, şu bitti, onları almayındı. Bütün ne? Çünkü onlar meyitke yakınrak. Anlaşıldı mı? Çünkü bir tuğan apası bile bir tuğan abisi etiğinden bulgan apana, etiğinden bulgan abiyına karaganda yakınrak bit alır. Şuna göre indi 5-ci şart bir tuğan
Абый апалары булмаска тиеш. Менә ул 5 шарт. Неме, булу деген, көбеу болу деген вакытта без аңларга тиешлебез. Көбеу булырга тиешләр. Әйбет. Мугассиб булмаска тиеш. Әтисеннән булган апалары белән бер туган, ир туганнары булмаска тиеш дигән сүз. Аннары балалары, мәйтнең балалары булмаска тиеш аның өчен. Чөнки балалары булса, ул буларга бөтенләй бер нәрсә эләкми. Алар килсәләр, "Ассаламу алейкум" диясең дә, алар кайтып китә. Үпкәләмичә генә аларны куып җибәрмисең бит син. Аллаһ Тәгалә әйткән, сезнең өлешегез юк бу очракта дигән. Ләкин бит менә шушы шартлар үтәлсә өлешләре бар. Әле өлеш бар гына түгел, 3тән 2 өлешен алалар. Әтисе яки әтисенең әтисе булмаска тиеш булса, аларга бөтенләй бер нәрсә эләкми. Инде бөтенләй конкретно. Чөнки малны бөтенесе әтиләре ала. Бер туган абый апалары булмаска тиеш. Чөнки бер туган абый апаңнар булган өстенә, синең әтиңнән булган апаңнар беренчектә мирас ала алмый. Менә, тукта, монда бер туган апалары дияргә кирәк монда. Менә монда. 5нче шарт, бер туган апа сеңелләре. Бер туган кыз туганнары булмаска тиеш дияргә кирәк. Абый апалары түгел, бер туган апалары булса, бер туган апалары сеңелләре булса, әтисеннән булган апа сеңелләре демәк алмый була. Алар да бер туган бит инде. Бер туган түгел, бер туган ул әтисе дә, әнисе дә бер булса бер туган була. Монда әтисеннән генә. Әтисегә бит әтисенә алары да якын, булары да якын, бер туган. Юк, алай түгел. Алай түгел. Әтисенең балалары бит инде. Әтисенең балалары, ләкин бүтән хатыннан. Без аның белән бәхәсләшә алмыйбыз инде. Беренчектә бәхәсләшеп булмый. Демәк, монда бер туган монда бер туган апалары дия кирәк. Бер туган апалары булмау. Чөнки бит монда кемнәр турында сүз бара? Әтисеннән булган апалары 3тән 2-не алалар. Ләкин мәетнең бер туган апалары булса, әтисеннән булган апалары инде ала алмый мирасны. Хәзер мисал китереп карыйбыз. Менә шушы шартларны менә монда язып карыйк. Монда язып карыйк. Инде төс белән языйк. Әтиңнән булган кыз туганнар дип язабыз инде. Кыз туганнар. Саннары 3. Әтиңнән булган кыз туганнар. Демәк, шушы кыз туганнарың белән син әтиегез бер, әниләрегез башка. 3 кыз туган калган. Шушы шартлар үтәлсен өчен хәзер карагыз. Алар күбәүме монда? Күбәү. Мугассиб булмаска тиеш. Ягъни шушы әтиңнән булган, менә язабыз. Әтиңнән булган абыйсы
Әтисеннән булган абыйсы. Әтисеннән булган абыйсы булды. Шарт үтәлми. Әгәр мәйтнең улы бар, бөтенләй шарт үтәлми хәзер. Балалары, чөнки улы бар. Әгәр әтисе булса монда хәзер, әтисе булса да шарт үтәлми, абсолютно. Шулай ук бер туган монда, бер туган апасы бар. Мәйетнең бер туган апасы бар. Бер туган апасы булды икән, шулай ук шарт үтәлми. Монда булай иттереп, хәзер буларны сөртәбездә, шарт үтәлсен өчен әтиеңнән булган кыз туганнар 3, аның бер туган апасы юк, бер туган апасы сеңлесе юк. Монда бар кем? Әни бар, мәсәлән. Абзый. Шартлар үтәлдеме, юкмы? Bütün şartlar 5 şart da üteldi. Eğer birisi ütelmese, birisi ütelmese de 5 şart bütünüsü ütelmese tügül, birsigine ütelmese de etiğinden bulgan kız tuğanlar, yani etiğinden bulgan apanlar, singiller, kız tuğanlar indi. O vakitte malının içten 2 ülüşün alalmay turgan bolalar. Mında alalar. Mında alar. İçten 2 ülüşünü alalar.